Eye video bi ko viral a enche bia video ni mu no ase nipa ye kwa kwasie no na nipa da sani atwemba e won so ebro no obi be bisa se den na eye amuyi de nka waye a obi a ye de na kwa asie ye se kwa kwasie no emagunu e wo krom ho ese omo babro no na emagunu yi omo nyina ewo eye new eye abrim ewo eye nkokọ emeka se area ho no adofo eye amu na nkasa eye papa bi anasa abranti bi a wanya ne 39 years ache so no de TikTok na otie oye sofo adudo na efre ne se ahe ebi mo so ekirem se osanso eye muslim ni adofo na oba eye TikTok ne so a eni akwankyera hodo de odbema obon se bi mo ede to wo se osofo bra na beboa yen esanse ya warie egu na ne wakyerew akwankyera na wahia no bebi a wo se wo hia no na ode akwankyera na gugu akwan mu ede ama wo se ne be ya waware kro no ebetimi akoso ede ama wo sa preaching ni niam oye wo TikTok nyina na ni nyina nkyerase ewo ho no ni nyina ene se report aba beto abonte so kyerɛ se okopie mu ewo new abrem eye kro ni mu a abrante ni fie no enne na obete ya ne se yesi ne maame ewu na ne nua bi ewu kyese wu ana na omu wu na omu nte ase enti na wo se omu find out se eden ena ekoso ewo abusua ne mu a kyese omu kohwehwe mu no na abrante no oye rituals wo baabi o na momu no ode nyame som no ena akatakata eniema so a obobo abusua no dwe wo ho no ma oyi omu firi ho edu baabi no na bambo ankoma na nka abusua no nyina ahye omu nyina ase ehye ewo ho no modwere be na edi kan no yenko ne hwe ne TikTok videos ni bi a na o preach o ma kwankyere eni ade yekoba ya toa so ede amawo so ware a eyenumunyam kese nipa bu me bompaye o Yesu Kristo din mu ebia no aware no odo enije na sawoma amede ewoyi point of contact eto waware so se efiri neko waware mu no enye de te se ewo enye de te se ewo kais se de ewo de no sa na waware no atete apansam enne me san for de waware mu ni je ne de ma be san krisi na ma me bompaye yimpaye ede ma wona etie me wona wa manone wona wo Ghana be bibiara wo me yimpaye de ma se awrade man siw yie se de asi wo kra yie no enipa biara wo pe odanfo onipa biara po onim gwase onipa biara opese wano aduane bo no se dua man sensene ba moneka ne da na ede a me impate nyame ahoden to so se onipa biara watu ohaw amena enimguase ade ama wo asiesie ade ama onipa so ware a eyenumunyam kese enipa bu me bompaye o Yesu Kristo din mu ebia no aware no odo enije na sawoma amede ewoyi point of contact eto waware so se efiri neko waware mu no enye de te se ewo enye de te se ewo kais se de ewo de no sa na waware no atete apansam enne me san for de waware mu ni je ne de ma be san krisi na ma me bompaye yimpaye ede ma wona etie me wona wa manone wona wo Ghana be bibiara wo me yimpaye de ma se awrade man siw yie se de asi wo kra yie no enipa biara wo pe odanfo onipa biara po onim gwase onipa biara opese wano aduane bo no se dua man sensene ba moneka ne da na ede a me impate nyame ahoden to so se onipa biara watu ohaw amena enimguase ade ama wo asiesie ade ama onipa so ware a eyenumunyam kese enipa bu me bompaye o Yesu Kristo din mu ebia no aware no odo enije na sawoma ni video edaso ya na se yekohweye no wa wodi agro TikTok no behu ni ye pa ene obaso na akwankyera hodo no no oma ono na nansan ya wo free mu ho ewo eye new abrim ya ana nkofo enti kwan ya ofaso a wo free mu na ye kwa kosie no so na mu ne nso a eye boys e wo krom atwe ema ede asi eye amu ne ho a wo bo ne ma se ade a oye ye ne de wanya de ewo ho tezo mu kire mu ajapade a owo ewo kaso a ebi wo tema ene ade na mo mu hu no ekuro ni mu a won kasa owoska esanse oye empaboa eton ewokuro mu na momu no sa mpaboa shoemaker adwuma no sika anhyeda ennim nti wontimi nkasa enu nti watimi akukuru dan esika so a anase eye tema enu ti kyesesa adwuma no na ode katakata so ne asofo adwuma no because asofo de bebre na ewoska ye pa nti hu no na nka wagya wa ye hyere pa beka se ede odide aye asofo yi mu na adwuma yi mu a na kyerese nko aba be skani ewo ho ene se
kyerɛ sɛ yɛse wɔwɔ ɛna car no ɛwɔ adwaeɛ ne yɛnkɔ tie mmra yɛkɔba yɛatoa so ɛde ama wo New Abram. New Abram. Nkoko. New Abram. Nkoko Abram. Nkoko Abram. I see. But na enipa na ne yɛboro no ofri ekuro bɛɛ so wɔyɛ die ni wadi mfie sɛn bona na bakɔsɛm kakra kyerɛ wɔ enipa bɛn Ofi Abram ya. Ofi Abram ya ɔyɛ dehye. Ɛyɛ nkyɛn o ɔyɛ dehye ɛwɔ kurom ha. Ɔyɛ dehye ankasa. Na ne fa ba ɔyɛ sumika ni. Ni sumika adwuma na no ɔyɛ wɔ ha kakaka. Yɛ be wana na maame kɔ tin. Ɛjɛ ɛdɛ na ɛkɔ so wo sɛ na wo de wɔ mo bia. Yɛsie maame ya anche bia na ni ne ba akɔ so to aso. Afia nsa na wanya ni mo ntu adwuma yɛ wɔ ha ba mu a ɔno so bɛ yɛ yehu na tim. Awa tie for dom na sisi for na sɛ Malik ne di adwuma wɔ aha. Ɛde busuafo no dia na di sika. Ana yanso tito memu anti before you go see any na see over who be di ni na ko because o mo so ha e bebo no when the men on manu sa obi a oni awu on na manu sa when the men for any kula ni na be de ne ko to because memu an threaten so onim no so the obi be ya ade ne ade wusi nyina pie free ho ama mo kire be bi ode adu bia be sha eye ne no etikodai and see be ye na otumi yimu ani ye wo ha enka bi nhyem ni ne bra ku bi wo ha o yinkire kakra ja no se bo ne bra wa zika mu obi ni wa o mo obi abi ni mu se buja fo no su kwa na egu o ana mo su do mo ho akoja amudo mo ho akoja se buja fo mu no mu no mo nti ase so mo su do mo ho akoja wo nzu etwa ho tia o kromi ha no amudo mo ho akoja ana ya mo so obi ya ntra ko nje bia so fa le befa ewo mana se asofudie no afia nza na misika no bezu wodi ntinu hu kwan fa so ni kanu se ko di sofo by force ne sofudie ni mana se aka se otu TikTok la eno ta busy ba TikTok no ye se dia na asofufu azan fu be ye TikTok yi mabodi se ni na mehu membo amwanya visa no ye pesi ehu ni din ankasa design ni din ankasa de Malik. Okay, na wo din fie be say nya na wo fie be say what the that afina aba wo fie be say onya 39 years. Okay, 39 years. Na mami mbusa we quick one ansa na watwa onkomo no so. Okoye ni sika duro no a sika ne bae na ontimi ndi ana. On za de na oye sika duro no ya no uyi sumi kani. Onye obi oye business. On za nka sika duro for me dey business ma ehun se o sika no kwa ka se business no dey. That way now na bia o bibi kase bia e beka se ye ze father ze ba onu ni dey carpenter sumika adwuma no so no sumika adwuma no sumika nso ntimi masika saa okay dabi sumika adwuma no ntimi masika saa so wo dan osisi dan ko fofolo na hu osisi dan wo ebu wo kasoa wasole ewo kaswa owobi otema oni efie ni ade ntinu ka nese meti de wo kana se a na yeso odine ho kwahye so odierim because sika na wanya no se ba se odi se sika na ani beba ho ntino okodi sofo na ana azne wo ha on ntena bi mu ana no because you be hu ni se o sika na wo ama ekuba ngret ni friend yeah
Sika ne dɔɔso or kɔ bank sika ɔde kɔ bank ne fresh. Eco bank correct me ka se ne sika dɔɔso. Dɔɔso. Hey. I see. Ne sika ne dɔɔso. So that is ana sumika adwuma ɔde sika kɔ bank. So we discuss fresh na kɔ. Sumika the bug. Sika bet bomu da kɔ kanta. Opo ade we ga we say obia be kan okra kire bank for be kan okra kire or describe by a bundle. Hey. Sumika adwuma a bundle. I see. Eti mebo na videos bi a ode be memo ato awa asem no so. Memo ato awa asem no so. Memo ato awa asem na video bi a de bre me ana obiti wa wo preach ni ade no. E ono ana net we ana. Me ba cho no na net we. Oh, I see. I mean we wo kwa de nsa to obi ye mo bompaye ni ade a o na so no. I see yankasi abaho. Yankasi abakurum ho aba betwa edan bi ankope so si abaho aba betwa. Nti ende don't worry ya sugufum a ye hwe de ekọ ne de eba na mame musa we esese na nabusuafo no hunu se omuwu baako a unuan so anya sika wanya ne ho ntam no e na omo ye den. So omuwu za na mo so entrance amo fa atiri. Sere be obi fu biem. Okay. Nti de ko fa ndi wo nyina ba ya ne bra ba ko bia. Ne ka se esie ne ekosie ne bla yi. O sha tarifita na kromi ya obi sa be ka kiro. O sha tarifita di ko 3 battery. Enka obi anga unu ewu pa because adembone e woni nuani trinity. Obi abusuani ba kokura nsu. Na mame musa we omo ba be sie no na wawu ewo new abrim ho ana no wawu wo eye kuro fufuro bi na ne yede ne ba abrim. Owu ana pa Saturday. Ewo abrim he ya. Abrim ho a. Ewo abrim e woni fie. Ai. Okay, na ne yere ohwe mu ana yere onim se ne kunu eye sa adwumadie na ana. Ba ne de. Ba do asoti for ba na so scam dada or a bad woman you know what could do obetini na nanti. Oh, okay. My ba no what could do. Yeah. My 2 point na. Ba Eti na asore no na ebi ni new abrim ho na asore no ewo hefa. Sorry de krumu oba krum on se ska wono ho ha ne de ha no de we ya tu na nesi ne so nti onya asa onya ha ba ntenwe ohun obi aso ndo ntimi ka so ba ya sole wa ha nti owo fie because obi tini dem okotu no nipa ne tini dem otu nipa ne wie a dan no ye cancer nipa ne dan otu ona no ye ne cancer ye TikTok no it's not all members pa so omu ye uzo mu ye group the group no e ba say aha me cause ko me ni ba yo bi enu ho be cause o ko na sorry ba obi di obi free be ba it na obi gina TikTok no because ti am wa anya kwankyere ma yenye se no ani ba ho so no ti no na obi so the first be di ni sika na abo na de awu no. Oh, I see. Na idea na ekromo for boys no e buru ni sa no aden because of say on say ni make say ni ba ko bi ewi tani ni anu win ehun aya onyina wo memu ani ana ni sister ba ko okromi ha ni sister no udi se se ho oton ayi oton do ko ni kutuo abobe ni oton kutuo ni fruit no oton fruit yeah oton mi sister na we fine ma obi but sister na fine na so uti say sister na odi kan ba ntini on say sister no because of say no e premier ni enti bon sam so mpe premier de enti sister na de ne life bo nyina sister na say oba ni ma sister na e basa ono so entimensi ni da dem bi enti ono no free ono no so no oni de nyame ya na dom wan Ami yana adamu de onu ba ne wan sinda da mu biyu to wan shada am bam wa nya kase
Any thing they cut what third one is one of the baby five. Na Or one baby na busuafo no wode waso toto fom a enipa dodo sen no mawu abusuanim. abusuanim dey so far two ni maame ana ni aketwa ni maame ni aketwa enti nka ne bra ba no ana nkode beto so so de anu to so anu oni no nkode gina na sore no. Oh, okay, Matthias. Ana asem na akokwaye. I see. En na nkode na nkode gina na sore no. Ana onu so obi ma na fela na course of man ami wa so ma no ya kwansere na musande omo humegija nsu e wa ha. Nji acha ne say time say mani na obomode na odade a na so be yehye nti o gina ho na hu ze wo bi abegu ode ababọ no kun wo na nya na 3 days time wa yale. Mebo nyabotre omo okwetiri hu ko ja nsuo no ko hu so fuma me ni se de wo ken no wanda ogina ho a time yese manda wanda na owo begu ni na ase na ode ade bo ne kun. Awo balanda so omo fie no o dale oh nti ade no be si a eti wo majaye ade no mi so bi wo majaye achi ejini pa no pe na kun unya ko jale wo ha na de be yo na yo nti o yaso ko jale na mu na amene chere ne se ade no be ba time so se da time se na de ne be da haite eti so nim na ogbo no musuo na o da de ya ne ono na asem na uni ase dai ni obi ya me na ya kire mama kwantira ne na sa anya de ani se wo nusu wo na de bo na akunu ti ya ni no eyare ye mi ti me ho na malaria ani se so wo wuda dem wa ha wuda dem owi ni pade ni ade na ewo ho no abusuafo na gi ana omo sesen kemai abusuani bia ni o so pe ibi they can request 10 pesos ko obi aso mpe obi anu o so be fa ni bibi mana bibi sinsanso bo ni bia ba no so obi an ni bibia obi aso mpe oba no so ne na wo nti de ndi ni nema nyina ma oba onfa oba nti oba na ne koto adaka oba na ne koto na adaka ye na yi yanu anu no so odi shepa wawu ayesi o Wednesday etika eno na ko ba na fa ho akosi a boys ni shia no because on nga na ha je say yo aye ni njiro mbabo no ama sena de because odi boni bibiri na sorry no sese ya ye kese egu anase nkofo da so ewura ho asole ne de nyame no nukreni asole no kaswa de no unze na meka say ha no unti me ka asole no now hande no so ano jama bi na menya so boys ni chase hanu ba aje bi ma unse ma ne donye yeah kaswa tema nya de nyame so because because na ka say even when abuja for na bia abuja for kwa ya ma mo won nchen wati medidi mo ne nkete no kura no afi na no so asa mo bobo ba I see na se se ya kasai no wodwa so to for mo ye yi na wie krum ho atan din ana abuja for de ne na ekoso de na ekoso eye ne de da na ye wie o onu yesie ne nyina yi ama nyina yi oh okay because that no owu na conversation musie no kra because owu da dem na am think owu da dem so abusuan fo ba ni hu how I be ye no na pe be do what that dem anapa be 9:30 owu what that dem sa to mbre 8 o'clock an ambulance be fan wow na se wo hwe de scene kwa na se asofo no bibire wo ho a
sika na omo akwagyeje so omu die ni ti wole befa sofu dwumam na wanya so wanya sika na watimi ahunu se ne sofu die na obi di sika bi akyereme. Yes. It was a car posh aba. You do go down last you do go no be aka. O do go car besia na bia na obakwa kra. O do go was a car besia na ne car ba ku besia na ode ne ko. It you know no fa car ne mahama hu say. Ba o say e den ade a we e den obi so hwe wo. E den obi nimu. Bankwa wona nka me be yo mama say you what say tap send e wo bronya chede bi omode ma adofo na me be bisa se kwan be so no be fa ni sabeka bi nti me bisa tap bronya chede promo na mama e ka ho asem asese ya tap send omo customers no omo cha mo niam bebre nya ma ba ko sa omo cha niam be to say 55-inch smart TV omo cha blenders omo cha air fryers omo cha Amazon gift cards omo cha flight tickets to Ghana the tap why the bronya wo say ni sika kai ka ba wa dofo no 51st October kosi 28th December forget it tap send bronya cha de ne ya je so na unim sa pesa we ni a week bia uni how the Albayana so be send the week be at $300, 300 euros, and also 300 pounds. And your map bro, high the bet. Now him the dance so was up Grand Drunk as our ho. I know 50 sabre kosi 28th December. So to me send $2,500, 2,500 euros, and also 2,500 pounds. Yeah, chow near my baby. Sawon na ma me nkona me be yankwansa unim say obi wo hwa and the first time I download the tap send ye hian so be use Adepa TV promo code ni e chew bonus Adepa TV na say ya unim tap send atre na hiem sesi ya omo ko Netherlands omo ko Austria omo ba UAE so araba nka send ska ni anse ya ncha oni ama bebre omo jentre ha Mr. Mankwa me kono ma frɛ ka kire mama sa tap send mana maka kire tap send de fa kwanya we so mama finshia pa mun ko so a emfa tap send then send this camera madofo Ghana afinshia pa comment section fama ye na ye di nkomo ne makata ne maso osofo oba TikTok so ayana mo di video no di atoso e di amaye oba TikTok so pa ota be preachi e wo ho no mo na mom no sa wo ye shoemaker ene ni kuro mu de wagidi yie nkofo ni mu no ankasa na mom no edu baabi no obeja shoemaker adwuman na cheso wo so ode ne ho je eye asofo dwuma mu e mo ko wura mu na okowura mu no na ne ma asisi wo na busua mu adofo abusuafo ne fa kire ekobisa kire se ada na ekoso a enne obetia ne se obi ewu e wo abusuamu china obetia se obi ewu ede na ekoso a se akohwehwe mu osofo ya ana kire se wakwaji sikaduro na ode abusuan eda se baako na omo maka wa abusuan mu de na oso mo kwaji banbo ede bo mu hu ban anu ti ade na anya adwuma e wo ho na wo wona ankasa asa atwa ne ho aba beka ono sofo no am wato na nanu mo nse no so nti ono na mu na no mo kwa kosie no na kire se mabu na wo krom ho no mo ehwe obrabone a osofo na bo okrom ha nti o ma twen aba ede esi ne so ba so fa comment fa to comment section for my TikTok, Twitter, Instagram, Facebook baby aye Adepa TV ya ba twetwe ho nkomo na nkofo aye niema asofo bi ti woni wa brem ata niema so e wo ho no mo obusafo akwa aba bibi aba ko de ajo ye hwe nsem bi say asofo ebebre na etimi yesa because asem we die mu owre mankasa say okrom ho ye nim say woni bi uni sika nya ubedi mpo sometimes na aye di but sa osofo wasi dan workers wasi bi wo ayi tema ama oka osofo shoemaker adwuma akata so ama oka osofo a onye osofo didi kan onye sofo nemum ohunu se ewiase ene Ghana fo yeni eka se we ye sofo a ana nipa sumasi ye sofo a na fe yehunu se se nipa we die edini sofo na da edini sunti no oye enipa entini e de yakoma ya adwene nimdia nyame de man nyina na de amma nipa no but enipa na entini entena se ehunu se adabi se nipa we eniye eni esu suban enoma bi a woye no ofiri nyankopon anase onfiri nyankopon enye nipa sa enipa nhwe sa de no
Nemo ade nipa ehwe ne say the way asofo no edini sofo no eda ne dini so de o yi nipa krojen. So ye sofo dia wo di pa. Ye hwe abrantie yi djuma anasa adwembone a ewo nimu a wodidi djuma. One obianu so we shoemaker ni anasa we mpabo anasa bi susha anasa shoemaker na susha. Yes, shoemaker. Shoemaker is we Ghana made mpabo ni bi. Enu ntin ase wode no na kata so. Oh, we nya na adwuma we shoemaker ntin no we adwuma ntin o wusika. Ensu se na anoma boni bi ye dey e hya ase. Na ade ade pa na ma ebebo ni padasa ni tirim. Se obefa nti unsuro nyankopon. Bibi emo hu se ma me fa nyankopon diri ento me so. Na me fa nyankopon diri eni bone. Won nyankopon kan se bi awona se wo se onipa gu no enu no betwa. Eti ana onipa ade bira eye bone ntimi ni fancy da. Hwese wode na busua akwaji sikadu. Na uwa no omu eni uwa no mu uwa no mu. Na ma emrantie na djuma na omo ye no me bon me mrantie na baso. No mo bo afunu. Na dem ye ne say ase emrantie no time owu ye no ansa na omo ye sa de no. Na o se kanyankopon ye ado na nyankopon bie kwa na komo chi na ni kan so a. Na ni kan so nipa no sunsun bi na ne ye adwuma o. Ama ye sunsun de o so una adon koye. Una adon koye because meti wasi e me ho kire me. So, my man kofa ekwambone we so na me fanye sika. Enti eye kwambone so ade na wokum unu onfa wa ankasa wo ho. Enko yesa adurone ne se obema na ade beye o, se wani na ade beye o, body parts ba me na ade beye o, na se eja wo de fam a na se wu asa na okọ. But obi wo a hwe unu mo e bi ko asa nipa na okunu no oba. Ekum enam wa yesu tibia wajja ne ba bi wo ho. Ama ne ma beye de abaye enyanka. Eti emrantie na de no mo ye no senka me de eya me ya se me ka ne pre eya me ya se ebi owu ya ansa na mo bono eya me ya pa na me ka se oti ase no sunsun bi bo ne ho ba na wo de nsa akoka no ama de sunsun bi amon ho ba da sunsun e bo no ba na se sika na wo nya no ala sunsun ne bo ho ba. Oh, okay. Bo no nipa da se ni o le sunsun bi amon ho ba sunsun bi no wa abo onye sofu kwa me nyi sofu. When you paboni or yazan or ya tofo. Hey, I would this them say. Say, Miss Amma, I didn't be a woman who said, Sebo, I'm a fat or yankupon edu. I told me yes, sofu. Now, shut so what TikTok. And if I use social media. And now, wow, when you put a sending beera, what bravo I am, you know, made a word, you know, support of contact at the bar, at the yes, and Amma. And Anna, a dear back say, Yana mean bring enkrofo bebre because ama enipa bebre ewo haw enipa bebre ewo amane enipa bebre ewo atete ye obi wa ma okotena blochire adwuma okodwuma wo ma de chane ye adi obi wa wote blochire otimi sevu abi $1,000 a year ko otimi sevu bi obi wa sika to le sempe na ahye obi wa gese be ma promise na ofin no obebo ababi promise na ofin no enti amanfo ene ye wo Ghana ha me pekwantu atu enti ekwan bia me hu sofo bi ama de mpaibo atamachi meye ena sofo no so wo ye sade no akwanchine bi no ba chine nipa no ama obeye ma me pimfo bia na obo mpaye ma fefuro oba na fefuro me yire nyem me mpaibo nyina ne se awurade besue oba no asomdwe because se oba nyima ama ayense bebre na etachiri eni se sofo ka kire wo se fa kwanchine bra ba me mpaye ma onkwa ana ubekọ etiana ekwan bi so no ye na me ka se asole ma no ama anyam fort because only ba kono wo haw but essence enipa adwun boni na woni tirim ewudi ye pa wudi sabrante oyi abrante oyi no ama eni kwa se kese mi hu bi so wo yapone yes ni nua ba kwa wo wu ye na hye nkofo no emabru na wo krom no yes ye yo mu ya papa kwa sa eni nua ba na eni nua na time wu so prekope sa so akodware wadwaye wi oba be wura dem me hu dudu malaria o de afema wu ena hye o mu no yes ye na so kura wan ko because na busuafo na hu awie
Jomo says o si ho ade o mo ba yɛ no nya sam ketewa no one nam nkwanche ezi ebusuani hu abante mbele kwa no wote ase o mu hu ade no abra no wote ase na obusuani so no anya ade o try for ma bɔ mo ho ban ti ama biem eti o ko hye dwaye no na ade na ekoni nua ba ko bi so but ono wa protect ne ho na dane na wo ne koka wo no mu adwaye ama anya ade keba bi abante no bia no na o so ajo edisu asem na wo da bi yengene ne so no mo ko bɔ mo ho ban so ma bɔ mo ho ban ni so ama hu no mo ko protect me ya sa abante na awu me ya na minim se ade wo ya waye no one nyankopon obekọ okwa fresi ewo nyankopon ni pa ama bible say emu aten nanso onipa ade bi wo na wo ya hu se we fresi wo nyankopon anim boni bia onipa betena se ene me di sa boni wo me plane se me di sa boni wo etie me nua bi no hu se we fresi judgment wo nyankopon edie na hawo say me jiskadru na me sankofa asofo ene ade wo ya wo ye no emma nko bebre embu asofo emma ene ade wo ana tu ama ade ba ko ene Ghana ekoso pa ye nka ne complain asofo so nam azan so enipa bebre azanfo no enam asofo djuma so ezan kofo no kre o ma me asofo na obeso ene social media buai na obeso atena so na mu bu ene bo chi for kwa no so dia anya easy me tena me TikTok no ka me nko ho no o me se me nko TikTok me kwa do because amatiu the way amanfo si bu nkrofo efa so esi asofo Ghana asofo mini bebre mu yazan akoba akoma me tua no wo yaza wo yaza mu azan pa wo nim so yaza den wa ya fam se maka chere se wo nya ya o ka chere prince se wa wasesa wa kokko wa tiatia wa slim guy o ka chere se wasesa o ka chere me se wasesa ntino na me twa ne din me se wo yaza yes wo yaza wo yasofo nipa boni ni ankasa wo yesofo papa den na wa ya fam ama maka chere se onjai maka chere se sa azane atoro se onjai ana wose wasesa ese wo man so chere nyame eti be hwa no se wo yele sababo ne dini a chere no me man no a chere ne bruta because amanfo asofo pa azanfo asofo a omo zankofo egie brotifo sika omo din be toto ho yeji omo class yeji omo fie obi wa wate brochire sofo afena me be kele wo na ofema eni maame Ewrade kasa chere Ewrade abiemani na Ewrade biemani me no me hu se odan na esi ya no ofie fo abaifo no ho no ye meeting amko bompayo eti ansa na metimi aye sade no e wo se odi finish me nsa be se 2 years enko fie wo na so oje ano no o ko tra fie nim ade abona wu bra ade abo adwenbone bra mami the Ewrade kasa chere me se bo afode 50 million bo afode 100 million bo afode 200 million na ayesa ewo afi nkwawe ubewu oni ponti sade na ne yema hye na pram because ama ewiase ete no nipa bebre ye pese kwa visusu wu ana say nipa no sofo me kwa me so dae no na me hu like ma me no ana sofo no wa be pawo sofo no wa be pawo ama omo ya zan ebinom enti maame na fie papa na fie japade no na omaji na watim no de ba wu ba ko no de ma han maame Ewrade kasa kire me se ofie document no se wan fa maame a fa me na me nya bibi mu so esa ofie nkwaja betom na ya de fie document se document nya be di ni side a ena wo hodre afi asofo na hyase na o mo de na o me fie nkwa ni o me na bibi a hye me sa na fa mu de zankofo mo de ya adwuma enkofo ebu nkofo asofo me o mo nya asofo o mo azafo pa o ma fa asofo dwuma so ebu nkofo fa so pa o Ghana no ama ye ka kire na amafo e ka mo sam kire wa e beje o sam enti Ghana asofo no binom Ghana asofo no binom single persons no o mo ti social media na ye ebia issue no o mo nye collect o mo sofo na so issue o nye papa o use o mo di nko issue so mo di no o mo masra mo di no ama o mo yaza trofo na se sofo mpo sofo ye de ama abrochifo sesi hu na wane wasofo nsa no na o hwe abranti we na de we a wo si ye ama se we nipa o bia wo so hu sofo a
Ami we sofo abrante onyini da se we azanda da se onye nipa ni yakopon mie wani ehun sa sai nipa we ye azan we ye tofo a onyini da ya ntwongu ne mu maso nti ama na mbisa se sankofo na ye omo yire no mo ka omo ho no omo nim se omo kunu no ma ejuma omo ye me da ase asofu ma mefo bia ne so mukunu ya azan but sika na eba no omi na no kasa mama ama me se asofu ma mefo no obi okọ otimi ne eri eya azan e ka kire ebi aso wo abochire so ne communicate a oh mama me dey press me dey ni problem so ne nkromedi nkomo ama no ejuma no ma hye se osofu ne ya azan ana osofu ma no so ya azan ama bebre enim ana ebi okra so mama ebi okra no ware o ma na ira kwatena ba bi enti wo se oni ma enipa no di nkomo no so wo so ba na fe no o hada o ha na tie sisi no oba wo azen nipa na gidi sika okọ ya no o da kwa na ire nche oni na ire na ahye ho ama mesi se de nkofo si ya omodi nyamedini omodi nya sofo dini ezan Ghanafo besira arojifo Ghanafo ye ne wo ha ye mo ye ni na ho yama yani anyadai enda ho yesremo ne enipa amanfo no ana tu dodo na ba social media na nya collect social media no di anya easy o se ho na brochefo no nso behu omo me say ama asofo ba pa nyame ho sra wo mo sra ama sika ka wo chen sika ko mbaso baji wa ya ade ama wo nimpo me say asofo ba pa no asofo nyame ho sra nyame adom wo mo so omo nya basabaso boko ade we fita baka kiro mini abati we yesu nso djuma abesra abusia onya aza obakasa wo se bia oza obia to obakasa but you see like ebinom ama usha mrantie ne pa chale ade we pa de wo se mitimi yela we ye we ama ebitu ka se ne mo akire nto se fa kwa bi so jesika o shan control shan kombane atungofo so na fe yesa ni sika de basia eti abrantie na ne dini ba ya na sa sofo na o hai asa ahe na malik abrantie ne de o do onko na menem abusuafo na eyomu safre ne funu o me ya de ne yire no na ko okosie no na boys ne hia ayi body no no mo je o mo anka so mo je no mo je body no ko bo ho se pu na o si e ken na sa ne ye na o se abrantie na de na mo ye no de nyame ne mtoni emo me bo ma ba so bi na emo me yese ebo na ye bo no onte that is the problem ewom ba hwe no ebe yesua de so they say ebe yesua de sanka abrantie we kwan se keni kwase kise o se ke hwe no oh ama kame no hena mokrom wa ai kame ka se o ye busuani wo ye nipa boni ni eteni kwase ye ma asase na etimi sie no enti wo de omonko pe eja no mun twaja ntu no mun tunu no mun so ya de hwe so o se de hwe ene kwa na ke ya no because adwina ewo nipa ne tirim adwina ewo kwantim adwina wo ni tirim o this ebo bra wasase o so nyina no ama enye ukoji sika duru yemusa ajapade bi o ye be ha na bushafo na nko ho omo so mo mpo mo mpe omo de ama na yire no ajapade biara o ye bia no hwe na abushara nko ho na ne yire nso no wo ye very careful eye ababoni na ne kunodua eri se o be fa na ajapade abeto aso a hunu se amani hu an on so be dey o be fam enti se ka me ne yire no ase me nua ba ene me ne yire ra kuma kasi mame na ajapade bia wo bia horo nsa firi hu mane sai because enya kwampa na ye nso ase ne obeto aso ana meka se one na ye nso dia anya ma aduma no na so abedi so na hu se obedi so no wo na ka na ma de wu ye no wo so wo de be dey ebi be ka wo so that say wo enti sa abusan ekof empaye hwe no nti wo ye deliver kwa no ne bi be wo abusan na wo faja entum enhye no eni ko ase mo twelve of abanti ni dim eka se sai pass masi we no wo ye busu eyenimguase kra ma busuan no eyenimguase kese e de ma abusuan no pa eti me fa konya we so asere obia se otie sofu bia tie ni kasa ye hwehwe ni mu ye hunu ni mu ye ansa na se mpo o ma ni bibia o de ama no na ebi ama ye fa konya we so
ebi eba social media so krojin papa fogum nyame wo sna aye adwuma amanfo bebre ba social media so no papa aye de egum ne abonefo no abewurum abonefo no abewurum a owo be sey no ma enti ye be sere obi mu se ebedi no mehunu ni papa ani pa boneni be sere utu ana mo bia di nkan trae hwe nipa no yie mobi nwam asiye ne mu ba bia wo nu se sai nipa we se no sitie ansana wo bibi anase wo de bibi hye ne sa what me dia ma no enipa bebre aye japade ga chance fo nsa mo fa japade no obi ko mutimi ya kwankyere ama wa dwene mafie biem what am we chiro to atena bo 30 years now ma Ghana so wo japade bi kwa behwe because we say oba wa bedi o japade hwe ama for cars bi ma fa cars o so fo ene wo hwe me cars ma me na wo kra we su ma me na amanfo o de anode no ma sa fa no o de ye do we eti ami de me fa konya we so ade we esi no ama airtime boys na ma bono ne de ene me ne kwan de kamo fa sika nhegim no mfa wura body nim hyehyehye body no emo no mfa netie no na omo be ne sa aka netie na kan pese me gina wo bi na kan mu abrante ama sa social media no otu so wa hankrof otu se wa zankrof pa hankrof ankasa ana me nim se de na kwan kyere ne sitie otu se ma ne ba social media no so ana o de be zankrof no de nya ne sika possibility say be sasa de because me sheda enemy ni ye papa na erade hu no mbo na bia na science na erade gye dia fine wan say that ka de woni atemon de woni nkofresi nyankopon. All right, over so now the comment there to comment section there my mamenka was a tap send as wo Europe, Canada, US, now is UAE. Wo send this car e dia bagana wo dey form mo account and as a bank account Zipay wo Netherlands wo dey ideal payment wo mo dey na ko Play Store and as App Store na download the tap send no na use promo code no eye Adepa TV na enche bonus e wo ho no mo efa enkan ye no so eto nchen ya nyame aduma eye December ebe tap send customers na asem de aba chade shunko wo ho e de mamu nyina December we ntiko so ana use tap send app no fedu juma na December yen chewo achade shunko e wo miss asema esi e wo eye nkokko ne nkotemu emrante edi o ma hwefunu no ankasa ma bono ama onu ankasa bebe oda no otumu se me yenetie nso ya hweme ankasa because ade a oye ye ne de yesi ni sika kra no de ko bank no kra reject because sika no do so onya adwuma na ona nkromo kra hu se akoye okowo sika from the head to toe na beka ade afa nsem we mechia obi biara or share yenwo Adepa TV right about now mechia TikTok phone na Mr. Odeno ho mechia wate Adepa agio abreki enisuo de na medisunsun nyuma ebetaye chi kakra wa wo hwe mitie enye John 3:16 common ye di wa enya John 10:13 nkomo na meba bedi wa ha eye sunsum nkomo se dia adua hyire mu no na ya na papa yi a wo di story echi adede ya wo bo asofufu echi sa se dia wo hu wo bo asofufu te se ete na experience is na mi bisa se enti susuan pa se storyline na broad. Yeah. You will baby or home a speaking volume of a suffer for. Yeah. You will baby or home a speaking volume of a juicy for a malam for because that storyline we are so far. And your baby so an imposter or mimic a suffer for. Into baby a castle be called buying the way home. Or dwelling on the negative side. Yeah. Yentie baby. Wuchu muni betine be ye pe wudi ntine bottom ma wa can come yesi nyame wa frɛ ye nyina but the chosen ones no ye few enti nyame what wa wo hwɛ mi mu e na ɔte wo biye mu but answer na wo be dance ana sofo be dance no e wo wo wanim no na bia sofo no wa worki wo ne die so wo de ne ho asipo na die aba na eti ni mu no wa ma na ho kwan ama ye gugu so nsu ama enini
Enti eba ne sana even though nyame ti wo mu e ma sofo ni mum ye unique eno nti na kasa na obo ade ka se nyankopon amafo ye bebre wa fo obi a na so kakra bi ene ye chosen ones ti asema me ba be ka kire obo ane wo msa wafom ba mistake omo di fun n'echi ni niam omo ye nie ebi aso omo nim fom a ene me kire wade esesa wo ye wo efunu no wo body no de esesa wo ye ne waye o se wo kunkrofo so we kunkrofo waye ba wo a wo di atemmu ahye wo nsa na o ye no esie ye ho na wo kọ na wo ye bo ani sasa be di wochi Sasa. bo ani sasa And BBS. me say ajo na be si bia ajo tie BBS. bia wo mu nie Oh, ajo mi ka susum se Who ran for BBS? me say I'm mi a ka susum BBS. se ajo yan ka no kure nkyere nipa na nipa nya ade ye wo bi wo ho ma ne kra mu ye ha asomi bi sasa eyesie ye no boko ye sa ade no ana ya asase bi popotwia bi keke se yesie ye dia me sasa bi bedi omachi aje omu jare sasa duro aje mami bi ni peni na aje ko na sasa na se o esie ye ho no kura po as a broad no si enkwesie ye nkogige wani nkoya kakabensam wo koya kakabensam na wo susu wo wode wo nan ejina so kosa sie ye ho ye wa honhom papa ye wa honhom boni ade a hovering around ye wo 50-50 honhom on na mo ade ye na shi se da ye wa asase we so ye wo obi wo ho no ye cell center ye wo obi a de hwini mu bon ye wo obi a ye nsoma ne kwa agimu jeene ye wo obi on tokwa bi wo na fa ne ho kwa na ode ho agimu ye wo obi on so wo sonson no sa so na honhom bia no in the realms sa so na tie Odi for ya. Aje tie. Oh, Debbie, I don't want to aso obi mo I want no, but odi for. Ajo. Eti am se wa kan ni so ade ye bie nkrofo ani. Tete ho no wo kwa esie ye banka wo beba no. Na ye nana no ma hyedi do bie si wo ba na wo die twira wo ho. And so in the na dientia ade funu na mo kosi an ma ye ne bone. Tete ho no ade ne ma ye ne bone. Dientia e bia wo wesie wo na wo koba ahunhum different oh. Ye wo hu bi wo no ma wo fie bei fo krampo wo ton with ada ho he ha nti wo presie wo ne wanya ena sasa nipa no so na mo kwa akosie no e bi krampo e kwan da wo ho e bi o pese o communicate wo deliver message bi wo nya nti wo nya wo kwan no do ewura wo no di wachi no san wo nti no e ya ne kwan so enne ne ya to amamre ato agu nti ne kwan so mpo ni se wo kwa esie ye na wo ba esa se ye hye susumatane haba bi e ka wo ba na de adwira wo ho se de bia munsuo cares bad luck nyama bia no we jegu ho ma edu be bia ye se hu ntokwa ko be bia ya kun ja wo wa ye wa afam die wie ba wo be du fie die na wo ye mi nka sa de o mo ye no enye ne kwan so no but the right thing must be done. That is the spiritual idea. If you want to say what abra no we tare na why wouldn't bibi wouldn't match wouldn't call me now so akoye because eya wo ya aso wo ti fi asem eyo bi fi asem wo ebusua na wo wenya ho na omo de hie wu na wo so wo kɔhwefuru na wo ma no so na wo di ahye ho no na nka na me hwase bi amrante wa ne bi nsuo ene nsa ene coins begina sie ye ho boy ni funu ho no mo ni na ya ho ba ko aboni tin so cause asama ndu so ye kuro okay yeah kasunsun za me say na John 3:30 ne one John 3:16 common ye bedi wa ha we yes pure spiritual common na me ni wudi enti nka amrante no mo ni fom na mo pese bia asama ndu to me ni abrante ni di no kon ye cage na anka this is the time as so mo mo nsem nsuo ni nsa any coins na mo ye nyankoma de wo kanche fra ho everybody tin so cause obi wu na nko tin yeso obi wu aye nka na chi asembone yeah the more who can it asembone no they are using it against him and what baby awakwa akopie ho no it is sometimes no mo ye necromancy so if they will bear with my number can credit say the truth that sometimes no soon bi wo ho no na we wu okọ di create na say wo ye necromancy wo frɛ na ebi wo apie ko timi ka say baby o wo no on de ne ho oba di won komo kyerɛ iti wa ye necromancy bia na woni obi oni oye necromancy bia
bisane san komo ya making nti na nka boys na ekromafo na ebusuafo no esese obo libation bitter libation invoke asamadu to me catch us abrantie wo ba ya de say no ye ni nje ho nti duwa wo ye in charge of abrantie o baby a wo ba no se kuro asamadu ye kura wo ba wo ni ndi mo jano say no mo hani bewure wo no be da samantwenchen no ada samantwenchen oh adebo obenya kan go ani doka ko no nya agne Adio me say adebo e ko so jama ko sa enya nkomo no ye won nkomo ya ba ya keka ya adwene ya buruburu bi so but e bi obi o hwa mi so no e bi oba comment the same mistake inti esese bibie keys to kire no mi ti hey adepa man ko sua book ana me de kasa obi ka chem say mra bi bedu ma sa kasa mpanin sem kasa ma keka mi nka mi njindi but ahonhom sem ne ahonhom nante no they groom you ade bi wo ho no ma de kire wo hu inti ade na mi nim sem mi hu nipa bi wa yes a mistake no na me share that social media e bia de o hwe mentine no wo hu nipa bi ewu aye wo ya wotimi say wo we die bibi tayetre ada na wo kwagina eye na se kwoto ayampe kobo ekutia that is the time you will zip se bibi wo ho no ma owufo na wa hu no udi nsuo ni nsam egu form I invoke the spirit atra the opposite wo ye sister obi no time wo na chi a wo man that's it wo ye nyankoma de nya ntokwa cause wo hu ntokwa de nya nsuo ene ye body ya mo de hwehwehwe we na tie not here. And they see. What did you do, Robert? Pastor Maya. Oh, Maya. What do you see? Who shall me be our mammy? Who be our papa? Maybe enough for Kwame Sunawana. I did see for Kaiser, dear Kaiser. I do it to say, you baby, I did be seen a one tia. Ya consult, ya call the woman for her. And then nankate boni 4x2 for bia ba fra yen hwe the beauty of ebusuafo no ha say omo se niema e koso no omo fe chire omo kobo omo ho ban ahoban bo se nyame wo ho ahoban bo de ho CEO no owo ho and you oni adwuma woni month no ye bo ne todwe see ono ho ana o shema boy nan kasa ne maame ono akun no said ono ka no boy no so che todwe na nyame ni ho nyame wo ho nyanko bon wo ye dua no ni hini na honhom ni abofo na de amaye no wa hye na abofo na amaye edu bebi na wo gina ho na it is raining my tithes will speak for me my papa say bread full for the sugar na mo no bia ko bone mo ban obi no hu se ya ba mo todwe wa ko bone ho ban wuti woni e ka cho se ba ho ban a wo se wo nti as en ko ba ho ban o bebi e kwa ye ba raw dross ko kra sam na achiro ko ba ho ban wo bebi a ebuso na ofi me e mo bi ka cho se be ye ni ho agoshifo ni ebuso ni wo bra na wa ye no wo fa na wa ye no ni bebi a ne source e free basa wo pe wa bra bo ye na wo nti bibi ase a sometimes ya kra no ne ya kasa into wo nya notification bi wo widie mu a ko bo ho ban ba fa wuti ko se bebi a eye papa nya bebi o be raw dross and I repeat so for raw dross wo ni na ye pe oni hwe ye ma tie ni ye se so for raw dross wo your ba na ko pe mu ana wo ma ho kwanya so for ne wo da wo ni wa ye pe enu nti na go Bible kasa tie sa ye nya ho ade wo ni oba na be ma wo be nya nkita hodie because when there's intimacy there's a change of spirit into the no ni ya bibia onti me moa se wo ni wa ya honhom esi kwa na ko boa wo ho na honhom ne so no ni omo moa into se omo di wachia na omo prevent wo ni mama cadent ni wo so wo nam ha ware e be ye din ama wo into wo bra ho Bible akọ bi odi hunu ni a woni mu form a obe boa obey the right thing now boy no all boy mo todwe can we even blame the boy? Are we even perfect? Are we even perfect? The thing is abrabo sometimes we should busu ni baby a wo free mu se wa dwen mu ya hana woni ahohyeso honhom the answer say we ye no we all sin differently
nye die na aba enti ntempa na wo kra ne wo wedie ne unipadwa ne kasa kyerɛ wo sɛ ebusua we ya me firi mu me nua we ya wo hwɛ me ebia me nua we ya me boa no ebia me maame ebia me papa ade a wode ye me and sit well with me a toana mo ye wo bi wo hɔ no ma wo hwɛ me ne maame ayɛ ne sɛ toddler baby mfo wa nso no ne maame enye ya ne maame de ko twiko brema oni ni di nkomo ofo so ya ware na no ge bi asem wo se wa ware enso ne maame etimi nu aduane bre ni weekends enso be wo ne maame achefon na anya oyire maame aduane anya odoni different maame tagesa maame worry boy no be man no cry wa ware no stepfather stepfather ne ka kire boy ne yire ne say to bona one ne maame de me kura me ba sha say na edi no you don't do that maame uba ware a no matter how do uba respect our no magabu kakra we ye ma key factor be of se wo se nyama bi nkoye wo ho a ne wo pra ho bible maame sorry a wa check phone opeso wo dia koso awa na dunu pa o bana dano bread full e sign ne bana dano na mo oba ide bi oni ni papa si phone so man information of the be ma de ya no foolish or my information in the two one more awoni a oni ne tano de bia wo pese wo kan wo hye wo ne so pese wo kan wo hye ebusia wo mu no bia nko nanim wa account balance akọ higher than 1,000 cities would you 1,000 cities na one tiamba for man na just a kra na ne hon ton and hit 1,000 that's our biggest money and some ba wuchi wo kra ni ka bi chance nyama bi nko ye ba wo se wo nua bi de kwa na okoso mi nka se kwanya kwashe no ne ba ya ho ya pre ho bible pesunsun nkomodi hwehwewunchi emo obi nka nche se we ye demonic we ye di wan we osofo na wenya ni sika wakopre ni sika duro wo di asore ma na ebe yi kwan wo bebo asore ma toje sika na wenya na odi ti asore enye bibia o ye wo asore bi wo na wo de wo kodwane ye wo bi wo na wo de uti kwosha na se a ewu ntimi mfa o shoda asore bi susu wo mu a yes ni dey na asore bi enwu so afibia nkrofo na so na mo se members ni dos ntino hu se obi wu na de oye ebia front line person ni wu ani akata so ni aye ni muamu aso eno no it should give you a signal and just any pen wo nipa ye wo bi wo na ye normal to say 70 80 90 even kwa 60 kra pono wa dinchine kakra wa feel kakra but 20 show 30 show 27 show 15 show no na owon so ni mu na afibia esisi a that's the definition. That's the meaning of software. It is kind of necessary soft no wa kwa ni sikejo. Oya obushi wa TikTok o. TikTok o je ni ye tuto bindi mami bindi ofa na she. O be you see omu dia ye the proper rituals. Mesi o be you see omo. Say na wati asori dan ya e de odan hefo bugu. Omu wu a na busha fa na mo fifi ba o me bona mane. Obi eni se na busha ni bi ye de. Ba ho. Nso omu wu obi ba be hodi on pass are responsible. Be that. In TikTok now what done soft no see one. It was an escape goal for the sick dro no. But me nua, ye kan no. Ahoban bo meti se na baby boy ni ka se. Insuo a eda kromu ho. Na ebusuafo ni fa baby na ebo ban ma sa de ne dane ye. Utu on ma wusi bibi ni wiase. Oh bibi ni bibi wiase. Wuda. Wutu on ma wusi bibi ni wiase. Wuda you me say that me person me bother didi. Me si me ko baby na me ya ade ni wie ya. Nsu e da me man temu baby sa me say eh. Wana chere me sa ade, wana chere me ye.
Insu eda me man temu. Minim ne ho hwe. Obi sam sa dia me ye one na kire me. I'm saying you be na kire me. Me na me ye. O se nja ye da. Enti o kire me da so me de ya ade na me hu no. Na me ye sa dan sa da me ye bia me bu afu bia na aba ho. Me ye bia ozo bi da we ni echi. Me se me ye bia na obi jijimi na me bu fu me hu na me ye sa ade ni da bia na insu na da me man temu no aba ho. No aba o be sa say one na jijimi. Who so na say you ni ase. Who that bloody foolish. When you go ba ho ba na ne nam ho. Sa bia ne si afi we ba. October, November, December, September no. Emu ye wram in kwasasem koso ho. Me see one kasa kura woni papa oni ni ti adwuma mkura betimi aye vessel. No be you see no they so it's simple. And to call the one se betimi esi ni ye kun simple. It's who ho no no asonson ho. So they also nko baby anko plan Bible aye me how Pentecost elder, Presby elder, one elder ye me truthful. Name son wo I catechist what the elder o can say me catechist o say enkofo no mbo aye efun no I won samampomo no I ombetimi ebi a honhom a won samampomo betimi akọ so ahonhom a won samampomo kra be mu se anipa na yebesi we npamoni ni o medi asa ahon ko wasa atwimaju yesu o masa kamya ma na ntano mbo no Mamu fa John ansem na oya no fa nye frakadam sebio. Machi me say de nipa ye wo ho na ye wo agim je ne. Ye wo mo ade ye o mashi. Nyankopon o bra kwaku ni members ni Rɛvɛals ye na wo to o maba no. Wo to o maba no emu ni enya demons ni free ye. The term fallen angels no. Ahom they are hovering around. Ye wo papa and ye wo boni ye wo de wo de ye boni obeye wo de ye papa obeye and ye wo bi wo gina boni afaso de din ye nsuma no sanko obi timi de na no dumi obi na dumi na be wan frensuo wan flesh is not wo bi sa wo se de na ma ni be mu bi a wo twam and wo timi som nti wo de na mo me de maka de ye a kire wo nipa wo pa afa wo de wo kwasie ye ne ye nyem wo de ko burufunu wi a wo de bra na be na ho na hwe wo bra bo ye ni ha na nkrofo bi ko cemetrị ko twa asini awu ko twa asini no uti e kire nsem bebre die nti no ma ko twa asini wo ho keke ahohun ni ka se oh brothers and sisters am be ma ye fans adan ajo be tisim adan na ahohun ni ka se brothers and sisters e ma ye fans nti no eye kuma wood for omoni esieye omoni nsamafo wo problem enso ko wie che se bi yare da ho issues piem ntia ye amania wo ko nsamampom esesa wo ye wanye wen bi se na akọ ye wo nansa langa na akọ tena ho na wo ye de wo pe ntia honhom na me ka se ibe ye honhom bi o de mu ye krampa ye difo won ti ase ba ya ba ko bi o mu bi ye ne shino obe catch us say more invade omo privacy ko bi sa pepe ni se die nti na ore dwa ya aka gafara ko bi sa pepe ni se die nti na ono a ora ne dem ma na o se ka gafara ada ya ne dia ha de ni o ka gafara ye krom wa say ye di Kristo sam ena niema bi tutu ye enso obi bo udua ne wa ya wo sise December head say enko da ni dua because who shiro ene de wo kwa wo be so ya awa ne ye ehuro ene de wo gitum na metia na meka sunsun se ma kire wo se enko esie ye nkoburu funu keke na mbetena ho expect se wo bra bonko so sunsun mi sasa bi be di wachi itu ko ba pe obi onim fom no dware wo haban dware sasa duro tieniye dware sasa duro na sunsun bi amfa ne high life about be say ready over so now the comment there to comment section there my no akọ TikTok, Twitter, Instagram, Facebook baby aye Adepa TV aha ana brebe makwan ne de dwumade ni nyina ede asi me ne agio na afi so Miss Cover Girl na de nkomo twetwen we ede ebrel
ɛwɔ ɛyɛ nkɔkɔ arahosɛm a ɛsiiɛ akyerɛ sɛ abrante bi a wɔde nyamesoma katakata ne nneɛma bi a na ɔyɛ ɛso ɛwi a akyire no na kyerɛ sɛ ɔno ankasa ɛna wɔwɔ afa akyire ɛka no yayaya ɛwɔ hɔ no ma ɔmokɔsie no na kyerɛ sɛ mmerante a ɛwɔ kurom hɔ no adwadwadwa ɔmode mmaa ɛkɔ gyina ne funu so ɛbɔ no no woba so a drop your comments share na nkɔto afoforɔ ɛwɔ hɔ no mu yɛ producers ɔmo boa yɛ Joshua ɛna afei so ɛyɛ Tiomidi ɛyɛ Miss Ama Adekwa bɛsan so ɛhyɛ bi yakra